ne sa fimpino ani aduonu enan etete yehuna no ya na chese Ghana ye nyina no ye kwakoto santene na ya kwakoto abakọ kire ya adwene ayi mampanyini enso so amoma kokono Ghana enya no kwam na sebedwafo enso so ye bewese ye betimi enso ayi woni mu nyina wo pesu ahodo so etimpempem no ekase de se akafe ba ko idie wala kase wani tua ene ye woni mo ya amanyosem tituru o ma fiase woni eye dede wo mo eton woni mo ensem e de ma Ghana fo na pempe die ubowura amanyoko ni mu ankasa de a amanyoko bi agwa hoboa so ese wo hwe so be ma tu ahene ne yesi ahene fo amu amanyoko ni mu akonya mo so akoto abayi kandifo woni mo be predi bra hodo ewo eye afimpino ne aduonu ena abatuo ni mu no o ma fiase o mo ema kwan mo kototo ma etechero woni madwene etie nchekura eye NDC amanyoko no the largest opposition party no be fiase eso ama eye twan ne yesi ahene o mo amanyoko ni makwakwakyero madwene na enu de asam no kasiai enipa dodo na nipa makomako be se9 ana wonum atimi ayi omutire a wonum so ehye se etoan ne asi ahenefo beto om so aba no mayi mu baako ama na atimi abomaden atu franka de mo mafimpino ane aduonu en9 na eye de ono sese odim akotre pa andisi mu maka se dodo na no epijo omutire pa na to nanim eye ankane Ghana mabanyini owura eye John Dramani Mahama srem se jata bale bambode sokonkono na opanyini wonu abedi mampanyini pan ana afimpinu ni eye aduonu kura so so se tu franka ade ma NDC amanyoko no esanse wase Ghana mamremu ono yade se mu obibia akonya se wutimi pre na wudi nkunim ewo eye mampanyini akonya no ensoso abatuo ni mu a wo akonya se ja woto aso ni mprenu eso sa prebiem enti se wudi mprenu no awie pe na chese no ano no ombabiem owura John Dramani Mahama se wadi baako akade baako amanfo akeka se oh wadi baako afane saa wase da aha onfane se bia baako da kala de obedi eye se de amamra ne se betie eto agusu a wo bontoa na wakane nsam kire to ani ase ahena wanum ewo eye ndisi amanyokom so mama na kwanya bie mai no santu frank afa mama fimpino ani aduonu enan abato ni mu na no na wode ne nsam awodo de etudwa ana waka che kana fo nyina se ma obia ye mu hyehye no ase owura John Dramani Mahama ba wo bai wo ba pe eye na nado dan kwa akufu ade Ghana mampanyini anoma awodo de agwa akwaso nyina ne nyoma awodo a wo ye ne nyina no wano no ba pe wano so ba hye ase so ofiri ne diase ani agada 111 sisi anwen ne se da wanumi wo mo kire se owura John Dramani Mahama ba pe obetwam won hwe ma dwumade no enkoso etu o kire se ehadwere pa afi so se wo dwumade awodo akoso e wo school so aso ya ho awodo so a ne nyina ye MPP aban na Ghana fo binim susu se NDC amanyoko ne ba na so owura John Dramani Mahama nyakonya ebe ya mampanyi biom a wontoa so wose saade no opese Ghana ni ba bia yifri ne trim esa asa ya ye asem bia ya keka ma ne ya ye ho ese o amanyoko efri bibia se amanyoko bi ba wono so wonfri ontoa so ne wajai amanaka no wose no de wonya saade biara eda na wono onim saade amamu ne sebetie wawura amanyosemu pen ana owura mu so acha papa onya akonya besom Ghana no wachase wo hu sade no masebe etie etiba wo bai wase niam biara abanda do maba twam ko nyina no afri ase ayeye no wono obape wonpe no so obese ne diase wase Ghana fo nyina bo obeto ni nyina so awie amana timi enso ayekra beso na timi aboa amanuoma atimi enso akonkan etu wasra pa se Ghana fo wono emma no akonya no. Not done. We still have today. We have 6 constituencies to go, and so we just want to round it off. This is just phase 1. We'll come back for phase 2. Actually, that's a reasonable thing to do. What I said was that we'll not be in a hurry to start new projects, and rather what we should do is to harness the little resources we have to complete ongoing and abandoned projects, because the fiscal space we'll inherit in 2025 is going to be very small. Well, I wouldn't say that I'm the hope. It's like a messiah. I don't have those spiritual connotations, but Ghana has given me much. It's given me a lot of experience. I've worked in various levels of leadership, and I think that at this time of crisis, the experience that I've garnered, I should put at the service of my nation. And so we're going to go for elections, and the people of Ghana will decide. But I do think that Ghana is a country of our birth. We have no other country, and all of us must come together and work to put it back on its feet. Unfortunately, this government has been very exclusive, not wanting to bring in expertise from others. When we come, it's going to be different. We're going to involve everybody in the governance of this country. The CSOs, we're going to take ideas from everybody in order to put our country back on its feet. Ghana risimama ene awuti ye eye ankane Ghana mabanyini owura John Dramani Mahama pempem no ekasai wosre
ese etu ahini esi ahina mo eye NDC amanyoko ni mana konya no santu franka enfama wonmo enso ebiem na John Dramani Mahama oye kane mampeni owura John Dramani Mahama kasawe yape na okọ party opanyini film NDC amanyoko eyezu ayaza wo mo twatwafo opanyini owura fifi fiave kwete opanyini so kasa na ochra se ai omampani na na dodan gwagufado eni NPP aban nyamianim ni kroni se ba ne se yendi ni kre se ba ne se yanka ne kre se ba ne se yaka yaya NPP aban wadiagu poto wadiagu papa na de onwe ntentan aban ene to so ototo nyama ene ntusubo ni na ne de bon tusu se pa o se NPP aban sen nyama papa opanyini ekasa na ocha se state of the nation address so na afimpini ne donu miansande a omampani na na dodan gwagufado gina simpe na paso ewo Ghana akoma Ghana mra shebje fie ade tu dwa no o se rodo rodan sem twom te se sabi ensomro ena obekenkan gu Ghana fo asum o se nsem dodo na eye ntro ena omampani na nado ebekan se state of the nation address said the oman bobrete oman said yeko won betwa ni mfoni ade kyeyen na o se mfoni na wo mtwa no sabi wo man twa mfoni pa entromfo ni nko a ene wo mutwa kire yen twetwefo panyini ma NDC amanyoko no owura fifi fiavi kase na oto ne nsem so say International Monetary Fund IMF sika ye kwakopa free wo mo nchen no state of the nation address o mampeni kenkan no o kan wasem nanso nsem okafa wo no enya no kure. NDC's job is to counter what we believe. If you don't know what the truth is, it's difficult to even know what the solutions will be. And we think that the NPP government, unfortunately, are making every effort to continue hiding the truth, pretending that problems are not what they are and problems are being caused by something else. And the country needs to know what the truth is. It's pretty obvious for anybody who watches what's going on all over Africa and the sub-region that the president clearly is not telling the truth. You have a leader who is lying about the real cause of the problem, who refuses to acknowledge that all over the sub-region and all over Africa, that countries are doing very well compared to us, who refuses to accept that no country is facing the kind of crisis we are facing in our sub-region. Obviously, from that premise, you can see already that it's a leader who does not want to tell the Onipa amotini ni eye twatwafo panyinima NDC amanyoko no otwane sanso eka biem se obesre Ghana nsemtwofo papa esanso maimu sabi sankanya amamra ne Ghana 1992 constitution ana manipa kwan manipa bia tumye de opo Ghana enka sabi mpreduasa enka sedi ehu nsemtwa adwuma ene sedi ete semtwa adwuma se ene sedi enka osa semtwa ne adwuma no enka nya bi ni se nei Ghana ensemtwofo ne amanyofo bi akambom ensemtwofo ne amanyofo bi ahwe enkwanbom ensemtwofo ne amanyofo bi akabom se pa ti se bi bafane fom a wom ye bibia bom owurei ekase na oche se enam saaso nti ama Ghana nokre ye wo se party ba se ya manyoni anasa manyoni bi ekache Ghana fo no na amanyosem ene sabi ono ani botom ne yefunu a odwene nti no otwa ntro kire Ghana fo owura fifi fiave chese eweni na no obi antumi nsia no kwan na sampu obi abetumi nsia no kwan a uyi Ghana nsantwofo frima enyeyi enu ntitwatwofo panyinima endi samonyoko no efa kasa video so ede arsade to Ghana nsantwofo ni nanim se ye NPP se ye NDC se ye CPP gum se ye LPG obi bia ya manyoni bia no Ghana nsantwofo nhwe hunu se amanyoko kro be kansam no kre ede ache Ghana fo osi nei se de nyoma tene se de nyoma keka konti MP no abi radio station twom MDC no be a radio station, MC no be a radio station, Minister no be a radio station. Avia kwatena so a say ya papa o say ya bonu na o kapapa nko a adentia ene party onka bone da mi kenso de anya na ekoso na ekum nipa pempem na so ni nipa ba ku mienu bi nti osemenka na oton oseme yensem twadwuma osi we ni na no e osensem twofo edi nukre sem twofo a twadwuma na se wo mu gina finfin eka no kranche Ghana fo se party bi twantro a no wa biani e de a kire amanyofo anase Ghana omanfo no na mo ma hu se a de papa kan ye ntro de owe kan ye nukre na wo ma hu se de asem no etiankasa. In fact, I would say that we should be looking forward to you in the media becoming a bulwark. To stop what I call a serial deception that is going on in this country. Somehow, leaving this to be a battle between NDC and NPP makes it difficult to see what the truth is. You need to make it a responsibility to stop whichever side wants to continue lying to be exposed. We have no problem at all if you want to constitute a means by which even NDC will be forced to only tell the truth. And I believe that if we set up a system like that, what will happen is that we'll sanitize the politics in this country.
country and prevent serial liars that we have in power today from ever occupying the position of leadership. But you continue being quiet, they will continue to prevail. They will lose power in 2024, but somehow they will come back again because you will not continue shining the light to prevent liars like that from ever taking back, this country's leadership. So, what we did today is simply to let the country appreciate that the lies must stop, the truth must be told, and that's the only way we start having a solution to the problem that faces. Brofun Gotin Onipa Amotini ni Ayatwa for Penima NDC Amanyoko Eyezu Ayeza Orua Fifi Fiavi Koti Anamotini no abusiafo ama yanko jen anim awo anwumre no sia Ahenkan Kasiebo no enso emwan na yamfamo amawuramu awo sikasam ni dwadie totoe dwumadie emu yademo eko eye asante mantamu yenyina no eye musam se ayade se yenyina no ohwemu akagetia eye oyene kase eto wonemo na chese ayarawu sempa nenyina ne se eye ojabrani bi etiso dwakase yi mu a na chese ehye nioma senkrofo ajapade ene esika mpempem ene ekopa eno na nso bia masisiam no kase de ni braba eyeka ena aba beto wonem no enti aban ne gusu a chese ono so epe ko betimi adoto nioma na watimi ahwe animu na enei keje tia yesi ne foforo kora kama bi se Dubai no Dubai market enei akwakofa sei anaso ye ne bi akwato ayedwadfo no na wase ahwe ne adoto nioma na semeno ekase deputy local government minister oye mrashe begani sade ma de hia wanum ewo offense no fabato besu so wasatimantamu wonimanyafo Collins intim ene ode asema wodo ede atodwa ne nsem ne nya no futusem kese pa na ode ekode ama adehye no ma anase dwadifo no mo kejetua adwanimu na enam so amanei agya akwaso market yi mu a ama nyoma wodo ahye no ane wotu amofo sei omunya so ye pa omudwumadie bia ye omu edie ewodwani mu no omwese enye enioma wodo a anase dwumadi omu edie a ede egyahyehyie enso ebeba esanse se otietie ensem ni mu a yasi dwadifo ni binom na omu nuanu anuane ewo edwani mu eno nanam so bia enei akwakofa oyene kase enso ede aba enu enti onmanyafo Collins intim eto dwadifo no efo asanya dwadifo mu asante mantam kejetia dwakase ni mu epe ene wo kasa asem wadi akere wom na emom ewo man koko kana anu ba bia esanse yakora so ubepiem achimodam pesu aso dwakase a yenyina yekom ni ekodi dwa ama yagya yeso anya bibi digu yemu no eno so sa jahyehyie ya na agya sisiam no kase asidwa na yehunu anwe ne sese ya be yese yenye ne nyina akoka kwantimfie eno enti opanyini kyeremu se dwadifo na yomunya hweye se wokondo se onu aduane a ufie ho tutumirika no akofie no akono aduane udi wie na oye fanya no aba beton nioma na timi enso aboa sanse wo ba akofo timi namoso na be wie ache no empempempempem anu aduane emma mebo wone mo anase wo ma oye ne emeto oman no enu enti ana wosre pa na wo wie no kyeremu se so mo de nioma agu akwanso na me no ekase ukopiemu ewa asante mantamu kropo beduane mu a edakase no abutu wone mo yekeje tia market no edwarifo afiase wonum edigwa ewo mu se dwane ba bi ahyede na nso so entimi nkoba se agya ye baba kan Crawford no agudam se ma monko adwuma na monko ya adwuma nya sika nto aduane ni ade si dwane ba bi ahye etuo no mo de no omtire ya agya wo mo ade anhye ne de ya ma kwan ese nne wo mefiri ase enso akwakwodi dwa no ene wonimanyafo Collins intim chem se eye agina sidie papa ebeboa amannwoma etimi enso akonkan who be here pass on the shade, I say, Janos, men, you know, and at ranch and see the segment at ranch and see any dear, and who be here say, Yabe Koswaya assessment and yes, in ye. Ghana, would you say, a get the idea a boy economy, and Muntino in your Abai and Shisha, say, Jano, and who be here pass a mra any guidelines, I would Jano, ombe diso. Na sabi, a near ma, omotoa, a bit in the ja, Ashishi, Abahon Minano, ombe more of you so so and my name said friend of Paco Menino, a one omoti, Omun Driane, and Homin, said Driane no gas out the coconing and the idea, and also with me the at Renchem and unti Omonchon in free home, said Yabeya, a beboa, ama a jano, yet teenager now so no mania home for so a quachi.
abusuafo opanyini a wote ne nkan wano aye deputy local government minister oye onimonyafo Collins Intim wano kura kopiem Asante Mantam a ofenso etifi abato mpesua so mrahye bedwani enso eno no na eno achi no de tudwa etemu se eye asoye a wono eka ho ebi omohwe aboama aban no dwumade a wodie akọ eye enkan no meche local eye government ministry no o chese wono behwe no mde noma enso awodo agu akwa so pa aboa na ene contractor kora ewose wo hwe no di dwumadie no ototo nneoma ema eye oman ni hunu eka ye betumi abosa de be ye betumi asanso ahwe na eja no edwa no babia sabio asine nyina no betumi asanso ahwe ne asiesie no wose wonom ehwe animu se obedi no dwumadie entempa so na yetimi ehunu ko ye befa so a eye kageti market ni sanse Ghana ubodwem Asante Mantam a eno ene animonyam kase baako a esi wonom agya kyekyerekye asantefo ane akamfo nyina awre endi se kobasa nei se edwa obi bepiem na anwe ne se a na kyese de arehosem na se bia nguase na beba etu a kyese ni manimu ya aba ne hwa ni mu se enwo tutu nyina ombeye no ma se pija edwa no agya na namoso ebim. Minister of State HSA ehubehia say benya comprehensive report enhwehwemu ebebana de jamie hunu ginti asane mani nyina ekoe na fenso aboaye ama yetimenya report ama minister na basunku a obetwe na omode implement all the recommendations no HSA ye recommendation mu nindiem nyamencha de yekoe no so na second phase of the market project and the consultants and the contractors ni nyina why eni na more NT ministry share consultants no so only assessment of the damage and the extent of the damage and then how much is going to cost said the ministry a bit me a true anamona and monimi ya no yetimi SCC ma adishia ewo kumasi Asante Manzo omenye baby edumudwamo modwuma akos Ghana de shimama opanyini eye deputy local government minister osanso yamra shebe dwani de mari shomo offense no fa bato mpesua so nimonyamfo Collins Intim na eno achi no na eye domfreni edema combined KJT Traders Association eye owura yere Patricia Echampon wono so de ensem etudwa ebo Ghana mampanyini abedeche Dr. Alhaji Mamudu Baumia enso abaso ekyeremuse opanyini no wabano homaden pa sanse edwai oyene eto dwadifo no akora wantena nkrabupuni mantamantra condition mu enye ne nkaka be piemu Asante Mantam a waba be kyekire dwadifo ni nyina ewre enya awre kyekire nkwa na odenam wasanso so amomani daso ese edwa no enchomehwe asanso pigasi na namoso ebiem enu etikura no mo ekire se enam eye Ghana mampanya be de kire so Dr. Alhaji Mamudu Baumia so ene ne dwadifo a wonom edwa no sabio omode anka wonom ohawi eba ye omode anka wonom ti no wabie kwamu kura de ato de ma muso betime afiase aduonum enso edwa kyese omo kyese nyina no eye nigie a kyese omo ebo Dr. Mampanyini Dr. Alhaji Mamudu Baumia Ghana mampanya be de kire omo bo na baso I no kwese de wokano na enra vice president ba ha ama ya so te say aye fire report ne nadmo report e kura no kire say edwa no ewo na hoodin wo kura na hoodin mu enti na omo bebie edwa no ama ye diga anpa anopa ye ba na omo bebie all the gate enti yen so edwadifo no ye nyina ya hyedwa a ye wo ha ye ton ye niema anopa oh nyame nim ne pa nim nie no kura ye ba akopɛ ye bi edwa no sɛ nka nipa esi wura edwa no mu no ene anopa enti sa ha aye jin kakra aye dwadifo na ne yewo mu enti eja ade enchen ye hwe se bia enko nanim kakra no bia omo ebeba abusuafo ni awoti ye eye domfreni edema combined KJT Traders Association owura yere eye Patricia Echampon na abusuafo ote ne nka eno eye nwume no nsia Ahenkan Kasiebo sugusu tie ewo good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. What wasum? Also for Ghana umasiansu onimnyamfo Dr. Yawo Osei Edutwum edi atudwa say omampani na nadu dango gufuado ene NPP aban pe ene aban ya woma baba tina edwaso a utie Ghana abakosem be finhia du 90 kwa ono pani aban ya wo baba tina edwaso atoto nyama ama Ghana umasuan apagya munum pa opanyini eche say wo mampani na nadu amemwe mu Ghana umasuan no ensonsuye bebre abam apagya kosoro papa tsesa bi porta kokko ya yema na aduane di kama aso aba papa
onumnyafo doctor ya osai adutwuma oye Ghana osofo hwe humasua so kasa no na ochirem se ba ne se sukufo tena demasua de se ba ne se ye gi sukufo se ba ne se sukufo ewie school ayade papa nini na no omampani na nado bagi adwa tena so afimpini ne dunsun no ensakaya bagana humasua mu papa ochirem no na oche se na okọ Ghana humasua mu abakosem a na sukuni dudo na wo class 2 no se class 2 se wo ma betumi aka no wo mo ne nam o mo chichemu mienu 2% pe Ghana ni na class 2 fo tumi kan ade pa 2% na so mampani nanado adaroma oba ye ni hyehye awdo de agu akwamu na kuma ewo Ghana humasua ho odo wo ma humasua ene ne ntotoema pa de agu akwamu ntino ama saa de yi apagya free o mo chichemu mienu akodu o mo chichemu aduasan wotwe 38% na se ensakare bebre abempa onumnyafo doctor ya osai adutwum kasa na o kire ni semu se wo mampani nanado amemu eyemu na ode ntwoso school kwa aba ya school for ebi quarterment na ebi nso quarterment okobosome miansa na obetrafia akra obaji wa homenum nsua na obi so akobosome miansa na ono so aba betrafia akra obanum nsua na obi so akobosome miansa ni na nanado daroma on de bai ozo mampani nanado daroma ode gold track any green track aba o mampani nanado daroma ode ntwaso school kwa aba school ni ye JHS opo umpe utumi kọ he obobre na okrabia yesabi adepam etrebo se obe business so obechuka akra aye school kwantino ena ye ya nyaso benya back enya ugari ni wasikire kakra na ose no ni nanado adaroma ensakaya bem nanado adaroma free SHS ama school for dodo na tumi awie SHS ama wo mtumi kan atwere kakra nanado adawroma entwose sakran nanado dia baga na homasuam no bebri na osifiti afia apem angro de okrumienu 1992 constitution no ana 1992 bra besi emprimprim ensakra bia no ma apagya kosuru sei nanado amamuemu owura doctor ya osai edutumu kirema nanado adawroma oba yeye na sukufo kwotwe nsoswa enya no betodwa no eno ne West Africa Senior Secondary Certificate Examination chante afa ne wasi no odini na ba ndis apenso ode bai npp apenso ode bai enya no nko osina na do bai yi ode science technology engineering and mathematics ye 20 afa ne STEM eno so aba ama technical and vocational education and training TVET nso aba wa ne kwa azukufo okọ entisanu ma weni na yensakare bebre wo Ghana ehumasuam ti Ghana fo ye wasida bia yemfa mbọ mampani nana adodankwa akufuado. In the last 14 years, great improvement has been made in the field of education in this country. Let me share some data with you, but I think data is black and white, it doesn't lie. In 2015, only 2% of primary 2 students in this great nation called Ghana could read. In 2022, under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 38% of our primary 2 students can read. Under WASI, English Language Arts, 45.2% passed in 2015. In 2022, under WASI, English Language Arts, 60.39% passed. Then again, Integrated Science, 2015, 28.7% of our students passed. 2022, A1 to C6, 62.45%. Let me move on. Mathematics, 2015, 32.4% of our students in this great country called Ghana passed. That is, they got credit, A1 to C6. In 2022, under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 61.39% got A1 to C6. Social Studies, 2015, 57.4% got A1 to C6. Under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 2022, 71.51% passed. That is, they had A1 to C6. We don't count even the D7 and the D8. STEM schools are being oversubscribed. This is under Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. These are facts. You cannot contest this. Eni amutie ya Ghana osofo hwe humasuan so Education Minister Dr. Yawo Osei Adutwum wan fansi ho otoaso ka biem se Ghana de sabi sade ya adwen na akwakoye ene sabi sade ya ne ye bitie ne sabi ye moja ne ye suban sade akwakoye no obi koto dan kra obi benya ho agi ho akinyi so obi nya ne sika bie na adwuma kra obi betumi agi ho akinyi ono a nyon na toy nyon na toy empu obi adane korinsani owe ne nsa no akoyi ono enye ne nkrabia obi se ne nkrabia o se nsa no mpelsi he uni masema to no
betumi adwuma tinye saa enti osi we ya oka se be ye mfinhia makomaku du na ntem no aban bia ne wonma waba wo mahu ensakaye bebre e wo Ghana wo masuamu chen NPP aban o mampani nanado edia ne mu no osi de okan onipa bia osi oboa no se owo nyina so a amfam na bonten na oni ne mesia kan se de okan ya nokre ananya nokre. The good people of Ghana knows that Nana Danko Akufo-Addo is moving full steam ahead in education transformation. O edutum okobosomtwe abeton peso so ono na em na hyebdwani e wo ho. Na Jubilee Hospital aya sabia mapa adeshimama asa obomaden obabia dodo wo fitiwtiri bepemo nase unya ebowura won mo pe onfa ya de ankwasa mfa mada biara eda na esanse ya sohye ani yahunu de wom Jubilee Hospital okwa aya yarhwafo na mo no no nyame ani mukrenie utimu sampa omo akomapa omo opepa adwuma no afre won mo anyo omo na afre omo ho etu omo hwese ayaresa bia wasa wonsaka no wonsaka ne sade asebetie na efata na mepacha so bedru ya na so ye won mo a emfidie mapa adi be nhwemu adi afa widie ni mu nya hu yade potia ha wo no yade se oba bonsa yes we ya befu mfidie eboa pa ye bitimi hwe waja na mu sabi kafracho ojunso mu ene afeso moja mu ne hu yade potia sabi opese wajuni padua no eboso no wadi unya ne yetimi enso atuase enu achi yewo eye biaye nsoso a we se ya hwe wawie no ye ntwere ndo ni ma sefa ko na ekwaji ndo no wo baabi anase koto ndo ni bibra eno aya na munsam ye bebre because anasefo no onso omonsa no na bi mu dia doctors woni bi nsa no ho no ma omo de anya sebi kafra cho omonsa no nya fe omo nkyere ne saa na tie bia wodi ba ko no na nipa yi mi ko vi men sa de brami amehwa mi hunu no akoyi aduro bia beba ntim bia de ama okwa akonoma afia aduro ni nko be wi akire se doctor ni no sebi mpredi asoma no moden na so na nya saa na tie ntia mpentoto mpe ne no anti no we ya bia pharmacy ni bi wo ya so ye wo doctor ni twendo ni ma wa na wuju nduro kama kwa wonom obonwan se ebra kakra bi onwa atimi ato ama no matimi enso akonkan na me pacho oba wafa afuro na afuro na wafa no awase wo hwe se wapom de besi pi asita se de be ya wo so nkonya eye nyinsemu ahawbia eno no santutumne kama na moto Jubilee Hospital ana wase wo kona wonom enso ehwe wa akwasi bi oni se eno eye antenatal care na eno achi na wo chem se postnatal care no eno so ne se oba dia daroma waso dia chasfasa si so abofra no oba ne ho nya den enti wo oba tan no wo ya posoposo bia wanhwa wasato anam akọ ne bofo ncha na so wasa akọ ne krachi ekoba ne se ba adwene pa enti wo hia nim dia ne akwankere be boawo ama watimi enso abo akra no ba na ninyini no atimi akọ from no watimi nya pomde mapa se de be ya wo so oba tan no so no obenya pomde mapa ama no matimi enso akọnkan ede ama wotia no so oba Jubilee Hospital asa akwankere we nyina no wonsa eso betimi aka na enu atimi pa chaw se bia wapra ana se yade bi na abowo se ye hunam nani se ye hunam ni mu wo se yade huma bi ne mpania bi ewurawura widie mu me pa chaw operation no asem na mekan mane haw oba yeti atawe de wokọ atum sa yes mfidie nie apomdi mapa wonsa betimi aka we ye operation wie a enya de se obia behu si aye operation obi de obekọ no wote so ne opene obisa nsa de se bia ye operation no won ma na aka wo me enka nwa wo sei okọ be papa ke be da aka wo ko Jubilee Hospital na ye nhwe nantimi emwa me pa cho enu achi aye maternity no se oba wafa afuro na adu bre wo se agya kwa awo so aya na munsam ye bebre sebi mpredua se ya na ye owuo ne nkwankwanta na ya wugina no enti so wanya animdifo a wonma ben ewo aya awo giemu a wanhwa na sebi kafracho wanhwa na wanya nkwa aya be ya rehosem pa na ya de nso so atasie okose wokowo wa ma obete ye se abofra ne ba ye ma me na ma ebi kura so mienu nyina timkecha ene esu edi akire ompe bi etia ko Jubilee Hospital ne yenye wawo boko so na wo efa oba enu atime pato jonso ya yale bone pa yesi wo gina wonu ma watwe ne be ma wa fe ne se ahwe wiem saa chima sabi kafra che obo se tadim na dim na so na jonso ne ma ha dwene pa se wanhwe ne anya ma asembeto etibo modi na ko Jubilee Hospital na yenhwe ne entoto nyoma enso ma kama na enu enso achi no uwani ho yade bia ni yade bia
me pa cho Kojubru hospital na wonum enhwe emfa enso emmau diabetes any hypertension yarebo ni ti aseda pa yida baako ade asu no ye defiada ene wo ba yenya bre kyerɛkyerɛ onuane a wose wudie nneoma wose wo ye na etimi ebu asede be yade bi enchew ne nyina na etimi enso de gu apono so ade amawo nuane bi abedi wo yaso obia no ka ne se no se ho te unima ne sanfa yade fufuro bia ensan so emrewo apomdin si achiba eye health insurance ebu adwuma gidigidi wadre eti wo ba yenye ento ba bi ne entwire nongu so na yade kora wose yahwe okwane enje hu sika de bia sa oba de kora mfa ye ho nkyɛyen ye bɛhwɛ okwa ameno matimi akonkan ade amawo achem abuabu amantra bridge ne so wono ma ana mpacho behu wodem enso akiri kwanti se ofiri eye abuabu na wokɔ odan amantra bridge ne so wono no eye onsa nifa so ofiri eye odan na eba abuabu nso a eye onsa benkum eso amantra bridge ne so wono ma mepacho ani de ne obu akwa se ne mpanyfo mo nkomo ma me 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital. No be can say I edan ya da kan kami ko nkama boka hye pa ma me de aso ame kra sense obu on ma tu kwan ko pie ni kro so said your da be twam popa no ya na wa se kragu eni nti obu on ma mpene wasem ten odu kro bi so apɛ na wakope baabi a wo ekoda guest house ana hotel na obodan eni mpotema hotel ni dwumadie doso papa se bia awa bakrom mo ba be yayi mo ba yayi fro mo ba tunkoda di mo ba sonkoda num mo ba hotel na makoje na mugum tam bia adofo ma batown mo pe bia koda amasumba dwumo na makwakoje na mudem tam bia dwumadie bia na mo pe bia amasumba dwuma tena kwakodi dwumadie kra hotel no dan ene ni potem nyame no mnikroni hotel ba ko agina ne naso pene ntisasabi Ahenkan FM pillar a emu nyamna tisasabi ju akwa junior Jesus ose akwazi kaso dan na ebukum enkofo more than 2020 no emu nyamna tisasa pillars no epa cho eyako B Plaza Hotel Bempoma Plaza Hotel no edan no ko no ma security e tight edan obeje no so no wa wudema o filitre bien sanse aye standard ama nipa de nipa pe bia bi wom home appliances bia bi wom eja de batabata dan ho enti se wa wo be no waduane ana omo no aduane ma wo de ope bia wo mo ni problem bia B Plaza Hotel e wo biaye bia e fa nipa aduasa 30 enti adwumakuo bi mo pese mo ye meeting mo pese mo ye conference bi ana adwumade bia obi antemasem a e osonson kodem a e B Plaza Hotel mo kwa e fa nipa 30 kama projector ho mo na mo sen no baabi a wa park o car no problem sanso ana adwumadia o draw bebre ho no ma uko on ma wani jepa B Plaza Hotel wa chimo dan otra MTT the post station na uko wanim kakra bi on sabi nkom so ena obe B Plaza Hotel for 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel or say especially made for holiday makers from abroad and afar. Tiakoho nakoda. Na Ghana risima mama yempem so ekwe ni mawe fisa ya nwumere no si Ahenkan Kasiebo na yesin kunya so ayede emu enchemu ede esomwo na manosemu na yebo awura yi no nyina ne se asoye omo na hwa abato adwumadie ne ntotoye eso ewo Ahenkan Ghana ya potoka se mo se electoral commission bi susu akantu afra ne se eye EC wonu de aba beto dwan ekyerem se wo hwe Ghana se de adwumadie ne ntotoye se bi etia ye nyina yete ho ase ase adi kamamika bi betimi aye adwuma boa mo manatimi akonanim a esefata ase Ghana mamna so ye tintim afe apum ahankono aduakono mienu no 1992 no akandi ato onom se Ghana ni di hie biara wadi fihia no dunwatwe na sabisabi mpradua sakafa cho na adwum da ho na wono so nim ne wo ye wotimi ensoso ekire sampa we na mepɛ tuntum na mepɛ kokɔ na mepɛ no yama safo ni nyina akwanya na wonom enso enkwakira wonom yi eye opanyina wo mugiri ese odi o Ahenkan Ghana so ebetimi abyi eye opanyina wo mugiri ese odi o Ahenkan Ghana so ebetimi aboa ene afreso kra no eye wonom a
wamo adi dwumadi betimi enso abo amo manatimi akonanim na sanji seye we wonum eye no ane yade se ensise bebre tata ho asese koba se nipa no di mfisia no dunwatwe no pese ne din ekọ abato nkrata dwumadi ntotoye mu a ye wo ekwan bebre aye fasoro ma ne din etimi ekọ eye nkrata ni mu ne nyina ne se asom na hwa abato dwumadi ntotoya eso bebiomo nkrata mu di ato se obi amra wawadi mfisia dunwatwe bia betwere wudin na mom oba honom ne asem no na chese bolgan de obekọ na tanga na soso no ani asem no bolga obekọ tanga no ayensem bebre etu kodu honom pa ase afei yebesa se abusabusa wonsensem woyi ya no awia yebebusa se wo dance ni ne hwan na wo gyina madi adanse asa ampa eni pasumasi wadi finsia ne dunwatwe ampa eni ye wo no na migira ho me ne na tifie baakum eni me ba no sa ehyehyeye no aya friend se garanta no eno na eye abato commission ne etrem se opesi wo yemu ensa kyereye ne yi sa garanta ne difiri ho esa se sisiam no kasei na nadu dan kwa kufu ade Dr. Baumiada Roma omunam eye omunim dia so timi abomaden abo manam no kase Ghana yetime nya husuo krata ba ako a ya friend se Ghana card edimu akotrane pawe edumadi awodo ayedie ewo mayimu etomu chem se omubehwe no omudie no eye entemgyirafo anase adansidie krata enso amobi atimi abomaden manidi akwa abato krata ni mu na sasem omudi betu dwa no na chese eye constitutional instrument no ane ye kwakoye mu sakyraye yo asemi betu dwa se bam no ana eye dom kitwa mra sibe dwafie ane wono mo eka ndisi amanyoko no eho akira mu sa hene ne ha wono entia se da biara da ama sandotoye wentimi nya adwuma esa so mu ni se eye ekwan bi ebesi nkrofo dodo na akwan ama wono mtimi nya akwanya nkyero madwen ewo makoko garam ya se koba ne saade na chese kama mika bi no entimi enso anya adwuma etu wono mo esra pa se abato komisan ka be ya konkon samla biem chebdi ma de hwamo eye madina abato mpesua so onimanyafo Francis Xavier Kodjo Susu enso de nsema wodi atudwa na owura eye Francis Kodjo Susu ekasa no wechirem ese abato komisan hunu sa papa mame Jermensa wo timu pobi woni tirim obase wonnam ekwa bia so ema basabasa esi o makonko Ghana mu ya na sa basabasa no pese esie no so obo ade tiasi pa ya endis amanyoko no so entetem pro ense ye die wonum enhwema no emam da biara eda na wo kyerem se Ghana fo nyina nsore waka na wonum fo montoma mebo eye kini akata maso endis amanyoko no edia no no mo enko entia eye isi ne hyehyɛ ye opese wode ba no asa sai no ebo man emmo maka mamika bi enni akiteramu enti ekoba ne saa ebema nkofo dodo na so ani hahan atimi aba etu wonum de omo sere na omu wieye no anaso owie no kyerem se electoral commission so wo tunufo ese wonhwe ye pa na wonkai ehunu se Ghana ya bremu ansa ne maka mamika bi atintim enti se wanhwe na nam ne so amaka mamika bi esan so hwere Ghana ani wono ye de wontwa ntia ne nyina no ade bebo no. The EC is determined to throw Ghana into chaos. You see, the Electoral Commission is determined to destroy the democracy we are enjoying as a people. And you see, Ghanaians are fond of being quiet until things get out of hand. I will beg Ghanaians. You see, the democracy we are enjoying is for all of us. Today, if there is war in Ghana, everybody will be part. If Ghana's democracy is destroyed, all of us will bear the consequences of the destruction of the democracy. Now, the essence of an electoral commissioner is for you to be an independent umpire. Look, it doesn't make sense to say that you want to do a continuous registration and your continuous registration is going to be based only on Ghana card, whilst the current register that you have is a register made of people that had both Ghana card and other means of identification. Now, what the EC is doing even violates Article 17 of the Constitution on non-discrimination, because what we are saying is that for those who are already on the electoral roll, for them they could have registered by guarantee and so on and so forth. However, those new people who are now going to register by continuous registration, no one can guarantee for them. It doesn't make sense. It is senseless. What the EC is doing is senseless, and the EC must actually pay heed so that we can have a very peaceful Ghana that we are already enjoying. No, ocheso mo mudi kan amudi ewo nkrata mu dada no. Wa mo kura se galanta ya no monam so mudi ko nkrata mu. Ti ade na fide o se ba betoa so aye fofora. Ana se betwetwe bi aka ho asase we de fa galanta ne mmam. Emra se beduani de made so mo Martina abato mpesua so ye onumanyamfo Francis Xavier Kodjo Susu ana de shimama wote ne nka no. Yentoa ensem no so me bawura ehomasuam kakra na sukuni bi onuma se wasore no pa
wadware wahya atade ne maame ama ne sika yae ne bibia kama ama no na akase obesi kwan so obedu school mo no na akwakoya asem otumi twene na ase atese sabidie yawo ne pane ebone ondu school no na nondu abo afie busa na okeka kansama nkase etwa ntroto na awofo so na weni na no eye ha dwen papa esan se die nim ni se ko school na wo che ewo school dem ma undu no na school fo asua de ama nioma bebre na wo masua no wono unya bi ntie etini na betwa guachi se school ni nso ka so ochirema ontumi nchemu ye tse de sabi checheni ebechirema ma no we nam so amasami ken banudani ma bechem Presbyterian Senior High School aye twani tiafen presec bechem ewo afomantemu Ura Edwin Odami Amwa edi atudwa se osra Ghana school for papa titu no wo ma ekọ SHS ene school ni abai wo kọ SHS we dwale awia wa hye ne medimedu no no de ne bagin so obonachi otinse do kọ wiade obeyi na bako miasa bako mienu odu kwan so a onante be minute du a no wagina no ayi handkerchief no apepa ne nawo onante kakra no wagina no ayi afen no de no nutrim onante kakra no wagina school na okono books na session bag ni mu no owo samna wom owo yi aire wom owo sapo wom akata wo pe nurse wa wie peking kran ba bi obedu bia otumi ya adwuma osinioma wani na no eha na airtime papa entora Edwin Odamia Moase osre papa se esukufa wo mu ko school no eye bere a wo mu sen wo kwan so anaso obi ontan ko school ntam no eha adwen pento so osre papa se ya wo mu ko school ntam esanse se wan ko school ntam a butaye si woni so awa abrabom no edin se won sabeka senior Nikolai Abafufre, a higher for amount, but 20 or mobile, so much transaction. Of course, secondary school for sometimes a chum, you are infinite, but not your Jinama almost say, and now your most student between prosecco, or mama or my being, and that additions, no mobile. They should focus on academic activity. Other things will help, but the main core into our bus school is maybe not that, what you have a beboa on mine and Nicola free. Maybe we have a bit peer influence, peer pressure, a bit agrobony, lateness to school, Ojania Kukrum. These are some of the things that a bit he told me for say, need to my behind say, on my business day. No baby, additional, and yet the first thing. Onipa amotini ni eye banudani headmaster Emma Bechem Presbyterian Senior High School presec Bechem ewo afo mantemu Ora Edwin Odame Amwa ena obi kana asamze okoto se obi tu ne bafo atembi fatu koto dwomtuwe ekoma Atefa Senior High School for ekoma Odan Senior High School for ekoma St. Francis Senior High School for ekoma Atwaman Senior High School for Akroso Senior High School IDB Senior High School ekoma SHS bia Akim Swedro Senior High School obi bia ekoma no uko school akontem na ko tie de ye kye na nso daachi de ohwe no won saka na no si yape an assistant headmaster ono ena hwe academics eso ewo Bechem Presbyterian Senior High School ewo afano mantim owura kusimafo Joseph nso esre awofo no wo ma hwe nkwada school mu se eye wo msusu njeje nkwada so awofo bu onu ma ne ba pon free school ma ba no ontia o enso awofo no ontia no hey ama tuba wan se metia se ontia no onga hwe ne wagya no akwa dem no asoso no so na aka ne trim enti onam kwa no kopie ba bia ontia na tim se de se bi ye penalty ko ne watwam hwem osi ni na airtime papa na osi nyama wo don kitinkiti bo no ma awofo no so ta so ma ne bondodo enu nti o ka cha awofo no se enyoma bu no manu kwa so so nkwada no so wo mo ntia wo mo na biem se ebredu se akwada nko school a ontia no nko school mo nyane se ai pompa bo tintitina fie ai ebia se ntitina fie o se sanu mani na emfa so papa bia emma ehumasuam nti edu sa abre na wo mo ntia wo mofra na wo mu nko school metu awofo no fo se ma o mu ntete o mo nkwala no se de bia no atifie na obehwe be din akwara tena fie be se na awotwe baako na awotwe mienu na awofo no ntime bibia nkeka na se o mpia akwara na tiko se o mra enti e be sre awofo no se o mo ne nkwala no nkasa so o mo ne ye bom eye be yi na nkwala no so mu se botai bi nti ene edo ma be school ha se besua de na daache no aboa wo ama ba bia pese ukọ no atimi akọ no enti o mo yiro mu nsua de mai na awofo no so mwa e mo mu nya encouragement se ba bia o mo do ma
aba no yɛnto wɔn asawram na emom wɔn daakye yie yonti na enyina emom akyerɛkyerɛfoɔ no yɛnyaa wɔn de bia yɛyɛ wɔn deɛ wɔsi yɛyɛ wɔn no yɛyɛ wɔn ma wɔn fa na ka nkwalaa na awofoɔ ne yɛn bɛka bom na futu yɛ dɛm wɔn so bɛtena school de teacher bɛkyerɛ wɔn bɛte ase ma homework a wɔn bɛyɛ training wonu mfie mmiɛnsa no na afei de wɔn sɛ wayɛ okay a wokɔ wasi a ɛnya de a wobɛkɔ akɔgu ho anim ase onipa amotini ni assistant headmaster Mabechem Presbyterian Senior High School Owura Kusi Manfo Joseph ana motene ne no kra no ena penyina ba no nyamesom si entretre mofra wo nyamesom kwan so Kristo som kwan so ene sa nyomanoma na school chaplain Reverend Gilbert Into Asarenso eka cha school fo ni na se wo mu nso nyame no mo madwen na ho no mo na sabi adwaman mbo osi school won ma beko edu na dwo a echense de atututu adwaman sanka eto na mototo a gabe tutota seniors ne je ne dim no na form to form so je tutau na form afọ na ba fan fefe wom na mo ye suma sentu hu osi ebiem school ni bi onom so a ayi nyama do bi hu mu nyama nko a no didi dwuma na akoto candle na akoto we osime frabosom osime frewe me fra enje ho anwan ti bonko so me fra enje we ose san nyama ni na wo ntwom mfim enya no nko enu nyama nkitinkiti bi krono ne de keka no ose wo ntwom mfim se de be ya bonsam nyama wo mu nkohyem afutu abelema wo ne se omo homode ene ewiase ne wo ne mebili ekoso ensablo ene adwamansem ana spiritism occultism sa ne ma no ekoso ewo school ye school yiso no ebikoso omo homode se omo fomu emefla sa ne ma no natimi aboa amom daachi ene botan je on be school ma no omo atimi achi bi sa botan omo eninye den obi wa wo slow starter teacher fo no bi chira de ya nkwan bi omo slow se omo bu sa question impo but se o malen da ho na otoro boase etie de teacher fo no eka ebetimi aboa no ama watimi asua de eye ama botan je oba ha no so etimi abamu Reverend Gilbert Into Asare aye school chaplain ewo Bechem Presbyterian Senior High School afo Mantem abusuafo baby ayedre aye wadwenkyere awode aba ana yede eto akasebo ne so ede amawo na Facebook ana mashiri enso aginan na aye Leviticus Powers kaswa ana omode ede atumwe omode omuguso ebo na nado danko akufa de Ghana man panyini ene na bedeche Dr. Baumia ene MPP abani nyina abaso echeso mabo momode pa bani putu nyuma de a wonem echese eye MPP aban ne seso enso so eni wonem yate na komensa pedatu so de ne de aban wo se eye JDM wo se men kan jo se papa me ha ho kura se wo ne Baumia gina wo betimi adi Baumia so nkunim wo se ensi da eti JDM John Dawani mama wose won pani baabi ntina ono adie no Kingsley kwajo kwaten so ekiremu ese sebano aye enwumasua aso aye pa dia MPP omabo omomoden echen NDC amanyuku no omabo omomoden pa MPP for achese nya de keto owie no osema menchia medofo nka ho a eti wachia na edofo pa Elizabeth aye Granting wachia no enso ewa hanemo yate na owie no chem se wodi free eye odan kwanta eno de ebai wo se wotie pa mo yedase bi obiro se Ahenkan FM mo ye number 1 account radio station yate yedase bebri na kokoru aba na wono so ede nye de aba no so echem se ebo adwumaden yenyere ho yenye adwumaden sa ansomo my konko Ghana owie no se wodi free eye atemodan no de abai O boy Messi enso de de e de aba wono e de free eye abenase e na watchia eye PCC adwumayefo nyina wonom ewo eye abenase e na afi wose ni sister eye Emilia nyame wose okay Emilia Nyankopon wose onka ho na onya okese yate owie no wose abozege number 1 and what they are Salasi enso so ebutu eye goso o chemse patriotic voices and omso do omodi aba alankwajo chiramate no omodi omochia no and omuwie ye omotwa eye NDC amanyoko no so ada pa kakra so omoto no no mo ekase MPP nya hwe mo ba dia number ye 2 pm ewa santema mpo no o chemse emfa no de eye MPP amanyoko no ba ye mfa no nsem bi o makika bia ede ne de eye NDC na fimpino ne aduno enan Ghana for ehwe wonom so anim kwan 2 pm asantema mpo ne de so enono barima nana owusu de ne de enso atum na wono so de no wodi free eye adanse asokwa wa asantema ntemu wono so
kafra oye campaign kese de ama eye doctor Owusu Afriye akoto achese nya de ketwa wa ha Amisco spelele kaswa eno no so ebutuo eno so eja otutu bi de mane NDC amanyukuo no se omo ka omo pado na omo ba ye Ghana fo hu omo sa no adwuma se nka ye eso mani a anase keso Ghana fo ani aka Ghana fo emo makonya biem bibi kaswa ono so de ne dia tum ono so de na NDC amanyukuo ya naja ono so tutu bi de mane wo no ma obutu eye America Town Kenke House ewa kaswa ho na ono so tutu banim kwasi amwani awasante Asaman Kasimom na ono so kire mu se Johnson Asiedun kate o ya NDC amanyukuo no tutena ni wose de de na okeka ho no onya ne de anwu na ewu ne haja yehu mobile yehu mo yate Francis ewo kaswa no so de dia tumbuache Steven Boache ne de aba on so chem se wase krupon ne kwa wa pa na ono so de ne abai na ebra ne ko nti keke kaswa so de edemu nyansa po enso de ne de aba kama enso ewa hanem kama Pedro wa Madina enso so edem ewa hanem na afi so no ye Hayford enso de ne de aba kogusi obekọ SMS na obekọ na ayi gobewura aba kwasi trozo ewo achimba tabi one Davi Otobins ewo achimmanso nyime manya ne tiema biom se kuha kuha omutie papa po achimba tabi ayi Linda mutie Esther Ahenkan from ambassador ye bibu ana we de nka ogbo enso asa agi nsem egiagu to osrepa ye bo asamo na difi kokobin ebai KKB Nana Srebo as Democratic People Republic of Achiase Jose nukra sem ne se 1992 eba besi nei yenya minister bia wabon homodin se pen ense owre chese Nana do apensu na womo aba benya omampani ne abanya watumi abatutu nyoma 1992 be 14 years ago o chef 1992 abesi be 14 years ago na o sheda huni pa bia na so be 14 years ago imprempren die eno Nanado eno motumi atoto nyoma e wo masuamu pa ya o chese wo mo abomo modern papa ne die ode ba ye eno no we say months new okay mema kase I say NDC don't go there for NPP Kwame Taylor we saying NPP NDC don't go there for NPP Kwame Taylor adi udin Kwame Taylor yati yati adwen ye ko ye producer na nyumre yi onabo waya yenko ye producer na nyumre eye Kwame Asante aka Sir Charles ono ene boahwe eye nyoma na ma ya kama Billyman technician on duty me din adikwaku enin kusi boadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan Kasiebo nasi yesi achiamupi